Shitio Hashwa bagi ba jong soyong constituency kinde chiki jaka thap vote nak benta banjit yu nomi khmat chaka yang dorba thau an ka jala ke National People's Party jong soyong block menta kasi ka lai tarik jembang arja arpulai kila penlong ke jeng yalang ba jong ka thai lingkhoi nak benta ban pan ka jingkersan nagi ba nak bentau new kortong ke party ha ka ni ke election ke banlong ha ka sport tarik bentau benai haba krana kini ke jeng yalang uba els imli ubari nong song snong jong ka thai lingkhoi ulo ong ba hapo kini kisan snam jong ka jinglong MLA la sakhi ba ka dong ka thain lingkhoi barok away kalay isibun ki jingkala jong ka roi ka par bat halor ka jingyo bat ka National People's Party banyalam ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance 2 ukertong ka NPP ula kalalong umaulen nai jong ka sarkar MDA MDA won kumbong ka ay ka pakalalay bahay ni tang huli hapos ng longkhoi ngan poy bisa ka thong sa kibeta jong ka sulok kum ka jingtip jong tang hne sorong khoi ka sarkar jong lempa ba phusun tang song kalai arho klur hangne tang hne sorong kha arho klur katam dei banga ya thu ya dei ka bom sisa ka ba sisa jong lang di simistar hangne radang ka baklai di sta di sakon punya na sibe ndai ngaya thu ya dei ka ba sisa ka ei ka dei kolok ba lempa umre jobi ubala kereni uba phusun ya sarkar baksun itu hemla karena kendaraan bidalai ya kan kan ni dibahas sokil di sentil de bano bale le kajing pranti kejong UMLE basamlen mereka kajing sebut mensim kajing baksun tengsom nama kata ngasih banong bagi mereka bersufu bakla lada don bano baong bang bangau bale ya kata bangau bakun teng bangayos neu badon baong nang naslong jongi lapan map ya kata badon gibaya tu udon hana bakam bangama kira-kira don bapunta na sa batong ba katak babak lagi hindi ban nge ya kata kajing ong jong no jong do kata kolon kepala mle wala daw don unu le kanu batong banga lemdam dei na ganti daw ba da samlen pat batun nondam na kumbay baginyo ije sanson tingamon patan itak sulok kumangain ini ba don hasilnya kum tapi ilai kita tertel pengambilan dalam kan berjara katen la kiwe sistem pe patsin tapi kum pangosel nak kiwe di por ba ngosel na di sar na di simistar tentang lokal ke ba ladet ba kumbang ngosel kata ke sanction pangingyo hasilnya pangingyo kumba saus pa terus lepas dia akan sebab pak keluar tah kesan sendiri tempat dia sebab hamlo banyo kum kata dan so ngasih ban bang kat ni kejinyo jongi ngende bendang susu bakla da kum nei kuntai lemah kata ngasih ban bang ya weri ya ki pai ba tungin ai biang ti kamon kadiang bang tersan yung kandidat sebagai NPP kalau penyen nang binyo biang yang jinjok mentah hawusem ahya apply kapan sebut hakan semua tarik. Suapan salon kenik sip gaji sen sinop hangne polikoi. Gayo iba balik nanti balik sunisip mak. Gayo iba kidon kiri urang ba apa lagi wepat kipati kibakam nok ganti yang kenik skim iba balik samlin ilale. Halaki yang bangadai manga panwan ra yang kenik skim penroy hakan samlin koi hibarok away. Tangga way ni sipa pandong ipiko kipai ba. Jong kanek samlik koi hibaro koi dada uta uri urang ba ubakam bangadai mga berpelio ikinek skim ngadai mga bawan ra ini kam peroi hande puli koi ngawang epiko peta lek siau pan skim lem nam tajok simet atau ula ale ambat skim nak pertaka jopi nya kamu sadar senang ngawang epiko peta ngamlut banong dada pada samlik doanya kile kam epiko skim mga ngam tre badeng yo le se di pajak kinon pan skim nangah din naingan ai lemar kita kedau ngom deban ai yau tau ba ai nilai ban ai ka jingero hanai hanle ngayo i bakalong khongpong poki pai babi ngayo i hangle hapoli khoi mene ki bos ki photli kilai chatai sopo welekut lemar kadon ka jingelang jong kapati UDP kane kadai tang ka jing kwa aban pengibor kitlok bat nalong baklong bat na
kelok lalat de banyam sa kabos ka blang ka masiru kin kelok sa welet put namar baknang ma kipat ba ajong kalin koy kinum yos yos su ya kai baka party NPP hagri si kadon bat pensai pat ba be ngong wat num sha pen bi ayos keu hakine sini bala dia ka party UDP kawan pelong jilang hang ne kiong komlo ko ki pada ai ka bus kelem naga benta ukertong jong ka party UDP yang tang ka ne pi ko ki pada wat de ong ka ka bus kelem henrai mentang ai ya ka but jong ka jis ngo na ka tai bare samlin ko bala le ba na ka benta ka ne ka dong na ka khan ka jong hang ne Gile ki parti ki parti ki bobon gile ban kan tha gile ban kan no ki kawang mau yang badeng samlen yong tang kan ne ko pi pai ba ayo skeo lima wei nong kren ke parti UDP uba sukop baik uang bahana uba deng samlen ucap ting yang hato uba deng samlen ucap ting mo yang tau kan basar dong ka UDP tak siaki bagi lek petak ong kumno yong jit yang baba puk bau deu kandidat ubas tatam na pergi nrewot ya semua berpercaya pi kum neko ki pai ba lada ubaba puk udeu kandidat ubas tatam habo ka sayong sensi balai ka parti UDP ka perni haka election ka basdang jo election adi alpulai balai bisa di ba isi alindo Bantau meitang kumu substitute naga jaga ka jong ba ek sia lendo ba ba kwai 2020 kiong ba ude ukrin ubas tatam perkhat na pi ko ki pai ba ngau wat no baka namar hakane ka keti ka ta ngasiya chu ya pi ko ki pai ba kat sia ka bangile ngiyoi ba ka kum jo ka NPP ka sai bangya them ma ta tin ro ba hakane ka keti ka ta ngiyo ya ka jingjok ka bodam burok mentah sibur ki pajba na jaintia hills ki pekerjaan ya ka UDP hagani ki pot product ki papekala bagi ang kumnong ni kumbakala namar ki kandidat ki jongga NPP hajaintia ki surem serit don ki barem tang sapo sanbut don ki barem tang sispa apobut surem selit Taki babun mentah kila pakat. Bakilawan banya kendo banya senalang. Dan yang iki apsu. Kapor kadang dia. Ini siapa? Dia mentah akan kapor. Ni siapa banong bagi wan hang ni. Ni kapat ya pi baphim de ban siutu bakla. Bangim kwa Pakastin hibara kawe ka penya ki khmat mentah sa ka soyong konstitusi. Umukran ito rangba ibala kren nungkong menayon. Kilalik break yaw ne umaw lang na hapren jobi. Mentah kidang atmi. Kumno pinpedan kam yaw ne umaw lang na. Nidang gijing kemen. Ipada kasoyong konstitusi. Hiday bandong kibasta. Bandit yaw nong mikmat ujong pi umong dangkan syuban perkat lada ujok undan hai batu balal tikinala pa lada jak uneu bandit ujong pi lati kina undan be bakasok Nakalyang ba samlen habakrana kene jingalang ulay thu bak sarkar MDA 2 hapo ka jingalam Joe Conrad ki sangma kumu menteri rangba baru ba preston tensong ulay thu bakilada ban mang hadu khandrus pa klur tingka nak banta ka surak Shillong Western Bypass bat kum ka party kin ailat bakiwe ki party kin dangkan tho ek NPP henry ke NPP kan jubab bet dakikam Kasnong likho jongi ka pernai kat ni ka egi jing trei hagi ni sansnam ki dan katto kat ni Nakiway ki party o nanglatray ka surok kiyong ngani ka surok sarkar ngatray kenro kiyong ka sarkar te donway lang pa kali wang shano ber sekretary sarkar ka jam judon surok judon kenro mo imat ka sarkar tang tabadan bu asamlen imat kataru kate makiway kimla ban tray nama cukup tang dakakien klam kikam hanai badang samlen kakam ka sawajam
ban ya ka ktin menin ban mentah ka ski nga pedang ya kibri ban ya so na ka UDP saka NPP kumba aspa ngot EA kelawan join pada parti NPP kaya ka mga kren ya kaya ka mga la nga kren ya kata ya ka bomla ngot persang hanrai kiway ele election tahang ni masen yang gemjukan ni polisi bat ka bat trikam tekum tangong ipi mena negane ngar trai tang sansnam laisnam ngayo trai bat asnam gadon ka lockdown tekum ta laisnam ngar trai kat ne garoy ka pa te menta ka ne kanti nadu mentaus nam arjar pulai hadu alpopra ngan trai double triple ya ka soyong konstitusi balai ngong menta hilai ka sarkar ladon hakti ya ka sarkar dalam da NPP badu wemale rundu NPP baro kita ki jongi sutong bekat bakwa mane inong tunukran mane inong babareng samlin ulawara kumalai spa krore ke skim tangan ke sansnem baki yong danbok bonora ke hajar krore hangan ke sansnem kabanwan ngacu ya tulupa kane ka hajar krore kan wan sa konsti ka way ke project by deputy minister jongi kila ai menta bat kata kadai ka Shillong Western bypass ban pentrai kumbakat reus pak krore kata kadai ka mat kabangan long unang tray ban budin badang kam kalaya cacai menta kila siung pisah kila penpoi CDC ban pelan no ya kapai jaka apa di benya kita ka national highway ke Shillong Western bypass tekum tangong ipi utar di dalam jengpi akan iki sansnem ke banwan ngong ipi lamdang abaklai mat kan poi fisik arjar krun arjar krun petikrai pi kan poi baik skim hapo ka soyong konstitusi lengba ki nong ya lambar ba jongi chief minister deputy chief minister but minister ki badon hak sarkar MDA kepada lam da ke NPP